Ekipe Rayon Sport ifite igikundiro cy'akataraboneka mu Rwanda, iri mu bihe by'akavuyo, amayoberane ndetse akomeje kuyisonga, ariko si bitangaje kuko ni kuva mu mwaka wa 2019. Ubu noneho ikibazo kirahageze aho ko mu rusyo n'ingosire hagati y'ubuyobozi, abatoza bayo barimo bararira mu maso y'abafana, akomeje kugwa ndetse nk'isazi mu cyobo cy'amakimbirane. Ku itariki 14 Ukwakira 2025, ubuyobozi bwa Rayon Sport bwatangaje itangazo rikomeye ko buhagarika umutoza mukuru Afam ya Lotfi ku mwungiriza wawe wa kabiri Azuzi Lotfi nyuma y'iminsi mike ikomeje gutsindwa. Lotfi yari amaze iminsi 137 ayitoza, ariko mu mikino 5 iheruka yatsinzemo umukino umwe, atsindwa 3, anganya undi mukino umwe. Amakuru yamenyekanye nuko ku munsi yari yiteguye imyitozo mu Nzove yagezeyo ariko ntayikoreshe. Ibintu byateye impaka n'akavuyo mu buyobozi. Ubuyobozi bwahise bufata icyemezo cyo kumuhagarika ukwezi, ndetse Haruna Feruzi agasigarana inshingano zo gutegura imikino iri imbere. Ariko ibi byaje kuba intangiriro y'imvururu ikomeye kurushaho muri ikipe yambara ubururu n'umweru. Uko byari kuba kose, Rayon Sport imaze imyaka 6 idahabwa amahoro. Kuva 2019 yaherukaga kwegukana igikombe cya shampiyona, iyi kipe imaze guhindura abatoza inshuro 16 barimo 10 bakuru, barimo amazina akomeye nk'uyu Guy Bakasa, Kasambungo, Masudi Juma, Robertinho, Julien Mende n'abandi. Bose baraje barirukanwa, abandi bakagirana amakimbirane na Rayon bakabajyana muri FIFA. Ibyo byose byatumye Rayon Sport imaze gushiririza miliyoni zisaga 180 mu merekeza z'indishyi ku batoza yirukanye ndetse bagiye batandukanye. Abafana baribaza bati, ese ikipe cyangwa ni ikipe cyangwa n'uruganda rw'abatoza birukanwa buri mezi 2 baza kuyoramo amafaranga? Ibi byatangiye gufata indi sura mbi cyane, isura y'ikipe yahoze yitwa igikundiro y'igihugu. Nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Igihe ku itariki 17 Ukwakira 2025, Perezida wa Rayon Sport Kwagirayezu Stade yihanukiriye avuga ko inama y'ubutegetsi yitwa board nta bubasha ifite bwo kumweguza. Yagize ati, board nta burenganzira ifite bwo kunyeguza, icyo nkora cyose gifite amategeko akinyemerera. Iyo haje umuntu ashaka kuvuga byinshi, abarwanya umurongo w'ikipe. Kwagirayezu kandi yavuze ko yicuza kuba yarahisemo Muhirwa Prosper nk'umu vice perezida we. Yakomeje agira ati, umugamba arimo utandukanye n'indangagaciro za Rayon Sport mu by'ukuri. Ibi byakuye impaka zikomeye hagati y'ubuyobozi bombi, bituma amakimbirane avuka cyane ndetse no mu itangazamakuru, mu bafana no mu bakunzi bose b'ikipe ya Rayon Sport. Nubwo amakimbirane ari menshi, Perezida Kwagirayezu akomeza kugaragaza icyizere k'ikipe imbere yayo ari heza. Ati, ibibazo birimo birashoboka ko bituganisha mu kubyiza. Iyi kipe isohotse mu bigeragezo nk'ibi ibigiye kuzamuka. Ariko se koko birashoboka? Abafana benshi batangiye gutakaza icyizere, bamwe bakavuga ko ikipe yabo yabuze umurongo, abandi bakavuga ko icyabuze ari ubushobozi, icyabuze ari ubuyobozi, cyangwa se icyabuze ari ibindi bataramenya. Ariko icyabuze ni ubuyobozi bukorera mu mucyo, butabogamye kandi butekereza ku musaruro wa ekipe. Rayon Sport ni imwe mu makipe yubatse amateka akomeye mu Rwanda, yegukanye ibikombe byinshi, igahesha igihugu ishema, ikagira abafana mu mpande zombi z'igihugu ndetse no hanze yacyo. Ariko kuva 2019 ibintu byarahindutse, byahinduye isura. Abatoza bahinduka buri gihe, abayobozi baritana ba mwana, amafaranga asohoka ku bwishi kandi mu buryo budasobanutse, kandi ikipe ikagenda isubira inyuma. Kuri ubu nyuma y'iminsi 3 gusa ya shampiyona, Rayon Sport iri ku mwanya wa 7 n'amanota 4 yonyine, kandi abafana batangiye kwibazaho ikipe yabigana. Ariko nubwo ibintu bimeze nabi, abafana benshi baracyafite icyizere. Ku mbuga nkoranyambaga bamwe baranditse amagambo menshi akomeye cyane y'ihumure. Rayon Sport bati, Rayon Sport izakomeza kubaho, abatoza bazaza bagende, abayobozi bazahindagurika, ariko gikundiro izahora ari gikundiro nk'uko tuyita mu Banyarwanda. Uwo ni umurage w'ikipe yubatse izina
mu marira y'ibyishimo, abafana mu byishimo ndetse n'agahinda ntibabura kuvuga ayo magambo. Rayon Sport iri mu ntambara hagati y'abayobozi bayo, abatoza ndetse n'abafana. Yahinduye abatoza inshuro 16, yishyura miliyoni zisaga 180 kandi birimo guhagarika undi mutoza mushya. Ariko nubwo ibintu bigaragara nk'ibikomeye, abafana n'abayikunda baracyizera ko izongera kuba gikundiro y'igihugu. Ikipe y'igihugu yubatse amateka mu gihugu, ndetse ikipe ikundwa na rubanda rw'abanyarwanda ndetse na hanze y'igihugu.